Akiswani Imphal, Nolini Devi na pau pajari, ahan bada madu iba pau. Raja sida COVID laiset pak sana sandorak pating na bakong janggi saruk ama oina total curfew hokre. Manipura COVID-19 test bagi sang henggalak pagalwina na positive oy bagi sang su henggalakli. Amasung sarkar na haidi COVID-19 laiset na maram oiduna TB laina henggalakli hai bagi chapchaba praman laitri. सरकार की फैसिलिटी सिंगदा चाही तरा निपान की मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेम नकाप की कैंपेन लेबाक सिन बथुंग बदा सथरी बना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन अछि कापथोकनाबा अमदी अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिना भाइजरी कोविड की अकीबा लेरिबना मियामना वैक्सीन बवाटपगी थवोंग सिंग तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियो तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क सुपियो फुट तरु की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइ मीट अमदी खुसा टोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थंबियो कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदी मतेंग की दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमजों 1075 ने अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241168 अमजों 1800345381 ने COVID-19 तगी ngakthoknaba tangai phadaba chana kanglon sing ngakne chapinaba Manipuri seisakpa nongmaitham solendrona appeal tawratuna hai Miambu nongmaitham solendrona khurumjari nungsijarba iricha sing tamthiraba COVID-19 laichatagi kanjanabagidama aikhoi amuk hanna chakchinbagi firep lominarasi COVID gi vaccine soidana kathokpiu face mask soidana upiu mi amaga gi marakta foot taruk lapna lebiu hand sanitizer sijinabiu hand wash nataragana sapon sijinaduna khutsa sengna hambiu laichat asidagi ngak thoknaba laingak na matam gi oina piba tangai phadaba chatna kanglon sing aikhoi khudimakna ngak na chaminasi section ba haibasina laichat asi sanghandanabagi khwaidigi pharaba pambaini miambu amukka hana khurumjari hawji mapung oiba pau राज्य सिदा कोविड लाइसेट पाक सना संदोरक पथिंगनब खोंजंगी सरुक अमा ओइना टोटल कर्फ्यू होखरे मफम कयादा पुलिस पैकेट हांगदुना अचत ओक्सिंग सेक्टोबगी थबक सथरी हानक यंगनरुरबदी लंबिदा गाड़ी चटपा अमसुंग सोरोकी नाकल सिंगदा पोफम फंबा उदरे लंबिदा गाड़ी थौदुना चटपा नत्रगा मखोंगना चलंबा मियोइसिंग पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी सिंगना खामदुना वाहंग पाहुंग तोबगी थबक जु सथरी निंगसिंग पयाई राज्य की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरमैन चु ओरिबा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार ने ठोकीबा शेरोल अमदा हाई कोविड-19 लाइचट अचि लक्षिनबा होनबदा राज्य सिंगा थुंगबदा नुमित 10 कर्फ्यू थंबनी कर्फ्यू मनुंगदा कोविड वैक्सीन कापा टेस्ट तौबा अना लाइंगी थबक तौबा वाटर सप्लाई पावर सप्लाई पुलिस टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस एयर ट्रैवल लौसिंगो पेट्रोल पंप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पोट पुथोक पुसिंग तौबा ट्रकसिंग प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यावना सरकार की ऑफिशियल सिंग खरदती कोमथोकनी मणिपुर कोविड-19 की टेस्ट तौबगी सांग हेंगलकपगी मतुंग इना पॉजिटिव ओइबगी सांगसु वांकलक्तुना हौखिबा मतम खरा असिदा नोंगमदा मियोइ लिसिंग अमगी मथक्ता पॉजिटिव ओइरक्ले राज्य की हक्सेल विभाग न थोकपा चेरोल अमना हाई हौखिबा पुंग कुनमदिदा सैंपल लिसिंग तरुक चमापनि फुनिथोइ टेस्ट तौबदा मियोइ लिसिंग अमचामा हुंपुतरा माथोइ पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि पॉजिटिव ओइबगी सांग 4.93 ओइखि पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग मरपु हुमदोइ 4.58 सुरे हारिबा मतम असिदा मियोइ 15 सिकिबगा लोइनना सिकिबा मिकी अपुनबा मसिंग लिसिंग अमचहुम हुंपुमंगा यौरे हारिबा मतम असिदा मियोइ 7.94 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना नाबा फबा अपुनबा मसिंग लिसिंग हुंपुतरा हुमदोइ सुबना 94 चुरे नाबा फबगी सांग 4.38 हौजिक एक्टिव केस लिसिंग 4,412 लेरी ngarang phawbada mioi lakh 10,63,100 COVID-19 gi tika kapkhre masigi manungda mioi lakh 8,19,943 na ahanba dose gi amachung mioi lakh 1,19,963 na anisuba dose gi tika kapkhre Sri Hawaii Tilip Manipur Municipality Property Tax Board ki chairman oina wasak lawkhre Imphal की राज भवन दा ngarang pangthokpa wasak lobagi thoramda Sri Dilipu Rajapal Dr. Nazma Heptulana thabak paiba amachung aron bangakpagi wasak lawkhe Manipur leiba government amati government aided college sing gi oiba module learning management system shiksha mantri Sro Khaibam Raje na hudokre
Directorate of Education Yogi Conference Hall the Pangthok Patorum Amada System Asi Hodok Laduna Mantri Nahai Management System Achina Rajashi the Hojik Mayuk Nariba COVID Lighted Manung the College Mahiro Sing the Takpi Tambi Bada Sauna Mating Udakani Mantri Nahai Siksaki Lam Asimiam Nahena Puning Tawut Kadaba Lam Amani Higher Education ka Yangaru Bada School Gi Taktana Hena Meeting Sangba Tingnari Haidaduna Rajasi College Sing the NSC Gi Score Pangnaba Education Bibakna Honari Kaithil Mandi Battalion Assam Rifles na Manipur Police ka loina na haukiba chagol chen numita Imphal East Jilla gi Khabai Choidagi Kulai lalonba mio ani fare akak naba pau ama phangbadagi apunba kangbu asina thi humbagi thabak chathabada mio ani du phap kibani makhoidagi magazine yauba 9mm pistol ama phangle hairi tabiriba pau asi akasbani Imphal lagini Sarkar na hairi COVID-19 laichet na maram oiduna TB lena hengalakle haibagi chapchaba praman leitri Kendra ki Hakchal Mantralay na kay COVID-19 na naraba miyosing ki maragta TV lay na nabagi sangwang kalakle hay na media kaya da fong bating na de masina maram oiduna laying liba Dr. Singda chaw na kudong sa daba kaya mayok na le. Mantralay na kay TV na naramba yay hay na sing na ba miyosing COVID-19 ki test daw na ba amasyung COVID positive oy ba miyosing TB ki test daw na ba Kendra Sarkar na mangjaw na kanghan balay kre. Mantralay na hay COVID-19 laicet kamari lena na ating bakaya thamba maram na TB lena na bagi sang English ngani kunda sada kun mga gisang da hantarakli Thasigi kulhum doidagi hogadori ba Tokyo Olympics ka saruk yagat ba Bharat ki sanaroi singi ahan ba bet ngarang Kendra Youth Affairs amasung Sports Mantri Anurag Thakur amadi Rajya Mantri Nitish Pramanik na lamthakre Imphal da ngasi pongba pawche singi maroi ba paw singi damak hojik Wahengbam Rajesh leide Rajesh Thakachani Nolini Pung Kunmarida Lising Machama Humudra positive Oirega Taramanga Siki Satret Nipunitoi Nava Paki July Tagi Oina Hosik Power the positive Oibigi Changsa the Tarataru the Smith Taret Nipan Oiri Active case listing Taragi Matata Lady Haba Covid Kamari Lenaba Pau Sangai Express Manipuri the banner headline Tori Pausi Sangai Express English Pongnapam People's Chronicle Amazon Irebaki Ahan by headline Tori Aduga Naharugi Togdang Sanalebakina Anisu headline Tori Test Obagi Sang Hengalapana positive Obagi Sang Wanglapani Nunangai Oidi Haba Health Director Dr. K. Rajogi Wafum Amasung Masiga Marile Neva Pauna Isel Express Imphal Free Press Amasung Sanalebaki Ahan by headline Tori Health Director Gi Wafung Marile Neva Pau Sing Irebak Sangai Express in this Anisu headline Tori COVID ki second wave asida vaccine dose ani suna kapana sibadigi mai pakna thingbang ngamli haiba Dr. B. K. Paul gi wapamna naharo gi thokdanga ahan be headline Tori Paraba lalobo singi matakta lokotpa case singi investigation numit marfudrani gi manung de loishin gadabani haiba pauna huyelan paugi ahan be headline oiri BJP gi vision leiti haibadu miyam na munna khangle haiba Congress lusingba gai khangong gi wapam pongna phonggi ani suba headline Tori curfew thamjinbana COVID-19 gi solution purapa ngamloi haiba Manipur Pradesh Congress Committee gi wapam Imphal Free Press gi ani suba headline Tori Tare suba pegi demand phanglabani mahi tambibada mai onsin biro haiba Shiksha Mantri S Rajeng gi wapam Isel Express gi ani suba headline Tori Manipur oxygen plant tara taruk thamgadabada tara ni thoi phawa thamdabagi paukum pilaknaba khangan kre haiba pau huyelan paugi ani suba headline Tori Pausi sigi anchor kalam da news report ahungi matang da Manipur Human Rights Commission na sumoto case amal lokal kre haiba haina phongre Manipur ngasidagi mapung phaba curfew salaina ba sem saba loire haiba pawama sanalebak ta phongli total curfew mangwena na pot leiba thokna rakiba miyam krik inakre haiba paw Isel Express ta phongle har maman hena yolamba mioi singi matakta action lokat kani haiba pawama Imphal Free Press ta phongli Retired IAS Officer Ais Dilip Manipur Municipality Property Tax Board ki Chairman oina wasak lokre haiba paw pongna from the phongle Mathang sahida pangthokadaba mikhal gi lalong yatpa loire haba BJP gi State President A Sadagi Wapam Sangai Express Edition animakta phongli sahi asi loisalapada Bharati ngangkhoi paring pumbada fencing tawragani haba Griha Mantri Amit Shah gi Wapam People's Chronicle da phongli Nolini Thakasari Rajesh Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask supa putaruk lapna na leiba kucha amati maimi tarutana na thamba haiba achamba thawong ahum asi ngakna chatpinaba amukhanda ningsingjari aroibada maroiba paw amukhana Rajya sida COVID laichet pak sana chandorak patingnaba khongjanggi saruk ama oina total curfew hokre Manipurda COVID-19 test obagi sang hengalakpaga loinana positive oibagi sang su hengalakli amasung sarkar na hairi COVID-19 laichet na maram oiduna TB lena hengalakle haibagi chapchaba praman leitri paulo jari